Kani ketika Batesi TV, bat pidang pet yaki kubur baman kasni, balawan rasha pi da ka orange nisan, lom so po niya fabricate shillong. Haga kat santarik matau bena yayong arajar arpo. Lasaki yekjing persa kipat ba nong sosnong jong kasnong jalu para mau prem. Bantang ye kemet yap jong Dr. John L. Silo dan tatiang ha mau prem. Na kajing shifting yuk nyang jing pang COVID-19. Henry hakasi ke babuat pan kata Henry utereng kado katwa layo ban pen khoi no ya kamen da ka basutem. Ya kamet jong Dr. John L. Silo dan tatiang lala ban pen khoi no da kajing lesbon ke balang Presbyterian Riyad Samtia Shillong. Kepala menjor ban aja katep ya kamet jong uniu doktor bapau kani kejela na Bethany Hospital Shillong. Ya kamet latep haulom jingtep ubadan halau madi Shillong. Bat ya katleo jingtep lati ha kejing jeleo hadu kat arport cepo. Haswa bentep ya kamet la pendap ru ya kejing le niam le rukom da kinong ya lam balang jong balang Presbyterian bakan top yu Reverend E.R. Tensong bat Reverend Lendans Im. Ya, saya pun dah benar betul hari ini. Dikati, enggak lihat. Ya, saya pun dah benar betul hari ini. Dikati, enggak lihat. भाई तब तक तुम खाली
Pascal, spray itu driver lah. Spray along with the uniform. Spray itu uniform. Spray apa itu? Ini. Thank you. SFB, the heroes of the day.